U arquidiócesis ulumil Yucatán kutsak ohel bishan u shulsal u pealchital misa uchilik inoba. Le confesionobo yete la barro cubeta ichilik inoba beshan u bigmako tanshel kahilo ubiso let angela. Yola le sehbensi le kutasik le kohanilo coronavirus COVID-19. Kutak bisikubao echitun le nuk besahidutsa uhol popilop umola il episcopado mexicano yete gusoko le bashhetsantum en halachilo le arquidiócesilo uhetzike yete le nuk besahila tulakalmake matun unahupahtalubin ichilupayalchita le misati al domingo. Le nuk besahiloba kutak besal ichilechajoltan yashilo. Hebishtunshang mamachikukapmak utiale kilich kunahil ichile misau mishtunshang utsabaltun le comunión tuchimako tuka unsabi hishbistula tushobe. Tutsoke le arquidiócesilo kukatikti yunkinobe kauhekauto le tinahil kuho tumeng wayamakupin katbin payalchie heubahtalubetike. Yete beshan utial domingo be hosakshan le santísimo hebishtun unahile. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.